Reka nangire ngushimira kuba uhisemo gukurikirana gahunda zose Ragarazi ya Afrika kuri ubu yagutegure kandi ikomeje kugenda ikugezaho iki abari ikiganiro indyo y'amakuru tuba turebera hamwe kuri iyi mihanda kuri social media ku ma platform ndetse n'ahandi hatandukanye kuri ubu nibiki biri kuvugwa biri kwandikwa ndetse bari no gutangazwa bikabwire ko Nyarugenge ni kamwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Polisi iruwigisha uruhindo abasore bagaragaye bakomeretse umukobwa. Kuri polisi y'u Rwanda yatangaje ko irugushakisha abasore bagera kuri batatu bagaragaye mu mashusho bakubita ndetse banakomeretsa umukobwa wo mu murenge wa Nyarugenge. Ibi byose byabereye mu kagari ka Rwamara ku itariki 11 Nzeri umwaka w'2025 no kuvuga ko ariko munsi w'ejo amashusho yashyizwe hanze n'uwitwa Kazungu Kabosi kuri X ndetse no kuri Instagram watabazaga inzego za polisi na RIB urwego rw'ubugenzacyaha agaragaza abasore bagera kuri batatu barimo n'ufite umuhoro bari gukubita umukobwa yarambaraye hasi. Begeraho ufite umuhoro atangira kukubita umukobwa mbere yuko biruka bakamusiga arambaraye hasi. Kazungu Kabosi we agira ati RIB polisi y'u Rwanda izi nsoresore z'inyamirambo Rwamara mudufashe muzirase mu cyico. Ikirenze kuri ibyo kandi muzirase mu mutwe. Ibi byabaye nijoro inyamirambo umanuka Rwamara. Ibaze insoresore zitwaza imihoro koko bubujura urugomo rusigaye ruri inyamirambo muruhagurukire pe. Mu gusubiza reka bwire ko polisi y'u Rwanda yifashije X yatangaje ko yatangiye gushakisha abagaragaye muri ayo mashusho. Yagize ati polisi y'u Rwanda yatangiye gushakisha abasore bagera kuri batatu bagaragaye mu mashusho bakubita banakomeretsa uyu mukobwa. Byabereye mu murenge wa Nyarugenge akagari ka Rwamara tariki ya 11 Nzeri 2025. Turabizeza ko turimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bafatwe. Murakoze. Ibi ni byatangajwe na polisi y'u Rwanda. Ikabwira ko raporo y'urwego rw'ubucamanza yagaragaje ko ibyaha byiganje muri sosiyete nyarwanda birangajwe imbere n'ubujura mu mwaka wa 2024 ushyira 2025. Mu bucamanza higanje dosiye zirebana n'ubujura zirenga 10,000 na bitatu mu nkiko. Icyaha cy'ubujura nicyo kiza kwisongaho hakiriwe dosiye zigera ku 13,956 gikurikirwa n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ahagaragaye dosiye zigera ku 10,948. Itegeko riteganya ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cy'ubujura ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Uwagihamijwe ashobora gutegekwa gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi agera kuri 3 ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake giteganywa n'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya ko umuntu ubishaka gukomeretsa undi umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'ukikwanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko atarenze ibihumbi 300. Rero iyo bateye uwakorewe icyaha indwara idakira ubumuga buhoraho butuma ntacyo yikorera kubuza burundu urugingo rw'umubiri gukora no gutakaza igice cy'umubiri, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka igera kuri 5. Ngaye nguko reka ngushimire kuba nanjye no kuri Ragarazi ya Afrika ubwira ko any breaking news about this content ndabamari kugira ngo ngutangarize icyo polisi y'igihugu ikomeza kugenda ivuga bitewe nuko iteganya guta muri yombi abakoze iki cyaha cyo gukubita no gukomeretsa uyu mukobwa.